Mututigi Collins Munene muthaka wa miaka 20 uria utete uturo ubwawe nyuma ya kuragwa ni amba bikibiki na nogoketwe na arua kwao Ntere Chiantunene Igembe North kirima thiko jaja atongeria na ntubanja ibarombete uchunkuni kuthithwa na mpwe na matagaria jama nene ja kurwa na wamba bwa bikibiki kujukwa ni ndwangichia ukaria ukamatini burungamite gwa kagita barabarene ya Lare gweta Mutuate na kinyama owa nyuma ya bodaboda achoreba mututigi weka musafara jwa kuringiria mwere bakioneka kujurwa ni muthuro jo munene. Nicola Chabare ari na ripoti eje ya Kieba. Une mandereba bonda kuma ataoni ya Lare ntugo ye munthi na bakumirite wamwe bena kiao nontu bakwithirwe batete umwe gwao twe Collins Munene muthaka wa miaka 20 woragirwe enontu bagwamba bonda na ende ntugo ye munthi ira kuthikawa ende untu bobo bakumira kwa bonda uko watuma kinya mantu megio kamati taoni ya Lare murungi kwa igitarikai amathiko ni kirage korombagwa ni ati montu urauragire Collins Munene na thingatirwe mwanka kioto gya Collins kionekane nontu auragirwe ari ngugeni ciake wewe wibe antu wewe ya nenda kanisani eta kanisene muombe msaada romba utethio upewe msaada utapewa wewe utethio no atethu boya badala ya kumwibia mtu na kumuua antu akuyira mtu no muro kwa sababu nana ba nini le mtu akoi akaratha mwana miaka 16 aite bikibiki yethe muchuna timanto ya meya so ndenda nto bobo yero atua na ethero iba kuminyu iba chona ara bari kwo kinyabo baitie bachamani yako na baita mwankine gana gete moyone ibombe ndakuwa na nyora orwanire ntobetwe ogwende akariba kiromba kinya utongoria boka lebo thinambe na kuongerwa bunene nikenda gutigiri bakuthinambe na kuruta ngoyo ciao bataena onto bakubangaratania eresietu ciembe Igembe South Central na North ikwithite kwina wagagia sana ki mantu ya bikibiki nontu batwi itonete antu betu bakiorwa na twina security yao Igembe South Central na North na ibyo ntonkwenda kuromba county commissioner wetu yawe bwana Jacob Ouma usiumerie kabisa na wekire inya ki mantu ya kurwa na wamba wa bikibiki ku Igembe nontu niete disaster ki batu antu wa bikibiki for a long time na mnokera mheshimiwa usalama bo karegesha nurari ututethia na wamba bwathira na nkomori ciathira ndenda mheshimiwa ukinyire wara akinyirite antu baku betho bare bekolegesa bae support ringi bendele no tethia tu kusino kona ntuku kurari utendo turathika ru ari nana bakuthikwa batena atia so ndenda tu yoywe na haraka muno irutogere muno tere isieto no ntukwaria mo wagagi bwingite na kiwango kinene no ntukwaria mo batu twena bonda ijire ne itwetera itukuria ati batu turona kwa tuka twasiuria ginya muntu atirumite kana twasiuria kweri nyo kinyanga kinya batu turi antu bonda kithira twitera tukaritu tukiuga twina security kithira bibigite miaku yo mairi 3 ikuluka Lare ikinya Mutuate na twina security atia batwe twina ngwataniro twatwika leadership security isawa yo ntu DC aya aria aragaritie ibatu agaritie ntikuona kwi mana baria station bagiwi batu garitie na batu tukioro wanga wananja batu bila tukuromba twiromba security no ntungwetu enyo itoewe security tumbe utangoe tumbe usurana betu tumbe usura mami betu nigenda tumbe ugirinya community cietu ira turi na yakwa unika nkua buru na kiromba ntugweru ari kiruntu bobo koro gwithika ringi na buru ginyamba ibaibwe buru baibwe kwa tukaiba kwenda ibakuya muntu bakororwa muntu kaba bakoya bikibiki baitanio lakini batutia twithayo ikenda tumboswa kuma Igembe North Petan Class Chabare.